After 1 o'clock, kanangana ko Nhluvukiso Vaaki we say swiftani lana kuthembiseke mingisero wa live fam leswaku hayi hitaba yi ri na vasakaifa kambe abafane ku tena xiyenge lexiya va khoma ku ti awards lava ba Collins Chabane Night of Fame Awards nkarhi wa kona va fane va fike kwala ka 1:05 kambe antivi ku kumbexana ma nga va ri ndleli mara loko hi languta nkarhi wa kona nongonoko wu ya ku gimeteni nkarhi a wa ha pfumeli kambe laha tindlwini ta vahaxi sweswi vuya kahle twi a xividyini nongonoko Nhluvukiso wa Vaaki na tatani Bila na muchaviseki la va tshame ku lunga hi twa leswaku timhaka i tingani kambe swi tikomba onge a ni tivi ku va ta humelela kumbe va nga humeleli kambe hi ta va hi twa eka tatani Dilika na tatani Bila leswaku loko va suka laha tanihi laha va tshembiseke ku va famba va yisa papila halaya ka municipality wa hina kwala ka makhelani wa Collins Chabane ku va fambise ku yini tatani Bila tatani Dilika na maamukele ka nongonoko wo saseka wa Nhluvukiso wa Vaaki Aye mashi. mpfukeli Epfukele ngobona mashi. hayi vala Hayi, ukhensa ku fika kwala ya 30 ka mitirhene yo tala heta tshama ingaku a xitivi lexi xi tshamelaka. hi kona ka yini mbula sweswo Xirhambu lexi hi nga rhambiwa hi fikile a hi le ku voneni ka nchumu ene nongonoko wu le ku heleni lava nga hi vitana a hi va voni mashi. tatani Dilika Aye. Aye. Machavisini wela moya ana sitini usinda kwini. Nto rhandza ku xeweta vangiseri. Loko hi suka la hi tshembisi ku ri hi sa papila le ka masipala hi sini papila and kume ti call tolo. Va ku ri hi ta hlangana la ku ri hi ta veka mhaka leya ya ti award. Na pfhumba lera rin'wana hi ta vulavula yona kwala moyeni. So hi vi hi fika hina a hi tiva ku ri nongonoko wa hina u ta sungula hi 1:05 a va fikangi na sweswi ha ri ku languteleni ku ri vanhu lava ku hina sweswi a hi le ku va voneni so hi rhandza ku tivisa valingiseri hina still we are going forward ya mahlweni so a hi swi tivi kumbe va ta gina va fikise kha hi huma kumbe vo yimela nongonoko wo hela a hi swi tivi mara hina lexi hi tiva xona i ku hi ta vulavula swilo leswi amoyeni hikuva hi sungule moyeni yeah. and then loko mina hi languta ngopfu ka timhaka letiya ta ku you are going forward you just said it now ku you are going forward kambe hi ku tsundzuxa vayingiseri hi swihi leswi mi swi yisaka mahlweni tatani Dilika leswi swi yisaka mahlweni i ku ya mahlweni na ku lavisisa kumbe ku za hi kuma ku cinca ka leswi hi nga swi vulavula last swa ti award leswi swi nga tshamisekangiki so sweswi swi tivi ku loko va hi vitana i va tlhela va nga ti vona hi voxe plan ya vona i yini so na hina hi ya tshama na office hi vona ku way forward i yini and then hi ta tlhela hi vuya kwala ka n'wina ku nga se heta nkarhi wo leha hi ta mi nyika way forward ya hina ku i yini yeah. And then tatani Bila na tatani Dilika a hi languteni ka mhaka liya ya papila loko va yimele ka ta papila leni ku humeleleni loko heleketa papila fiki hi siya papila a ku zangi ku va na swin'wana swi nga endleka yo siya papila ivi hi kombela copy ivi va hi nyika copy ivi ya hi tlhela na copy and then tolo ni yo kuma call from the manager station manager va ku ri no veri hi ta hlangana kwala hi 1:05 and then ivi hi fika hina se hi le ku languteleni hi kuma ku ri vachaviseki a va le ku fikeni yeah. All right, for the 3 minutes after 1 o'clock, nongonoko Nhluvukiso wa Vaaki mpfumeni kandziya laha loko hi vuya hi yisa mahlweni nongonoko wa hina hi twa leswaku timhaka tingani lexi tichi hayi a xi hlawuli munhu pfumeleni kandziya laha hi vuya hi yisa mahlweni nongonoko wa hina fika 45 minutes after 1 o'clock nongonoko Nhluvukiso wa Vaaki xividyini fikile nje yo karata ya mahlweni na nongonoko tanihi ntolovelo va fikile va tatani Hlungwane halaya ka Collins Chabane timhaka leti ta ti awards tanihi laha mingiseri wa Mali FM ku tshembiseke akona manhlahla mpho ya melama hlamba ya n'wasulana nga faya ku ra idonga bungeni a hi ku dyisi mahlanhla tatani Hlungwane hlikana ku mamukela ka nongonoko Nhluvukiso wa Vaaki Hlikani ndzalo ku xeweta vayingiseri hinkwavo hleketa ni xeweta na makungumbana va nga tshama kwala. Tatani Dilika va fikile Mr. Hlungwane yeah. Ai na va vona mina si ni va kahle
Okay, so I ngeneni ka mhaka ya kona hambileswi nkarhi wa koho wu nga hi bondroka so na ta tiva eka tatani Nhluvukiso xana Collins Chabane Night of Fame Awards i yini? Okay, thank you. Xosungula mongo it's not a government attached event. Ya masipala, ya mfumo, ya court, ya police. It's our own event, an independent event, which is not aligned with any organization in the country. I now shaka namuno, I recognize muno, I recognize muno, you komela kupfunwa ye. Leyi nga yi endla hi ku vona ku ri na vanhu vo hambanana a Collins Chabane na kun'wana se hi hleketa ku hi ku na vanhu vo hambanana ka swa vuyimbeleri ka swa ku actor, sports, so all these kind of things. Yes. Hi va vuyisa ndhawu yin'we hi endla ti-award leti ku ri kota ku ya hi ya va tekela nhlokweni hi ndlela yo leyi nga endla komiti leyi nga dilana ku va yi kha yi cheka vanhu ku lava nominate njhani hi ku ya hi matirhele na hi leswi nga ku fambiseni swona swi fika la nga fika hi hlawula lava hi ku ya hi ti-requirements leti nga veka hi hina hi nga vekelangi hi munhu hi nga bohiwangi hi munhu hi la nga vona and a hi tisoli. Okay, no, that's great. And then na tiva ka n'wina xikongomelo xa kona i yini na koho hi swihi leswi mi langutelaka kumbe mi lavaka ku swi achieve ehenhleni ka ti-awards leti ku fika makumu tanihi laha mi sunguleke na koho ti simekiwe rini? Ti simekiwe lembe leri a ti fanele ti ndliwe lembe leri nga hela hi boha swin'wana hi December a ti ri kona hi 29 December mara hi bohi swin'wana mara hi ndlela ku hlohlotela vanhu hi ku hambanana tsundzukani ku ku na vanhu vo tirha a ti-garage lava hi nga ta va hi kha hi va hlonipha hi siku rero vo tirha na le ka ti-cashier ta hina. So this has nothing to do with South African what arts and culture, and we don't take that organization serious. I'm saying it here. Yeah. All right, nkombela kutlula nenge ntsapela hala tatani Dilig ai jumpeleni hala xana Sakaifa i yini? Sakaifa is a South African Art and Culture Youth Forum. It's an organization leyi dilanaka na swa art and culture. Yes. Okay, loko hi languta ngopfu ka Sakaifa ku ve na swo tala ngopfu leswi hi nga swi twa swi komba onge nhlangano lowuya wa n'wina tatani Dilig wa Sakaifa lowu mu rhangelaka a wu tsakanga hikokwalaho ka ti-award leti a va kha va koxometa la tatani Nhluvukiso va kombisa swin'wana swa swona hikokwalaho ka yini mi nga tsakanga hi mandlelo ya lamaya? Okay, first organization I know dealing with a leak of information and the virus opportunity. So that's why I go before niya mahlweni ana la ku va vutisa tatana Nhluvukiso ku ri ni twa khaba ku ri leswi pfhumba leri va nga ri fuma vo a ri ngheneleli helo ka governments kumbe na swin'wana ana la ku vutisa ku ri pfhumba leri va ri vulavulaka hi rona ri na maphepha na kumbe is a company or is a organization na even ta kota ku continue na ya mahlweni, because if it's a non-profit organization leyi nga na ti-document hina hi nghena in force ka sweswo to help each other or the artist, because if vanhu va endla organization ya hina hinkwenu va nga se hlamula tatani Nhluvukiso na mina sweswo swi ni tirhini nyana swin'wana swa swona hi ta tlhe hi vutisa na ta tiva eka n'wehe ka Sakaifa ka database ya n'wina ku na ti-artist tingani leti mi tirhanaka na tona when we talk about music like and everything leswi n'wehe mi nga swi veka tafuleni sweswi? We have got a lot of artists because our organization is a national. We run 9 provinces in South Africa. That's why if you can go to our website, you can see everything. Okay, thank you. Mr. Nhluvukiso, you said something ku kuna vanhu mi pfuna vanhu lava lava ku pfuniwa. You said ku ri kuna vanhu lava mi tirhisanaka na vona. Mi tirhisana na va mani ka ti-awards leti? Loko hi tirhisana na un'wana loyi a nga tiyimisela ku lava a tirhisana na hina a hi langutisi ku hi tirhisana na mani as per specific organization. And the third party with this Sakaifa what thing approaching first va kombisa ku artist a va swi tivi ku ti nominating. I've asked this guy over the phone. I don't know him first. Ni n'wi vutisa ku ni byeli artist leyi ingu a yi nominatiwangi a Collins Chabane. He didn't respond. Even now he can't respond. And I mean, I can mention maybe more than 10 artists from Collins Chabane letting a nominated.
Unfortunately, I've heard about their structure. They've got a tendency the award. They want to threaten people. Not award letting work vend. I've heard some of not award letting work as cocoon. I've heard some of not award letting work amopan. I've heard some of not award letting out win. Think on the Amala FM. Now they see an opportunity. That's why they can go to the highest court. In fact, all over. We are just ignoring it because at the end of the day, we are doing our own things. Let them do their own things. You said something about threatening. You said something about they can go anywhere. You said something she lives. I don't know what are you referring to. Are they threatening you? They are writing letters every day. Yeah, threatening us with court or reporting us to government. They are writing letters. Sending them to government, and yes, and then I will get a government. College Chabane is a residential name. It's like when I say Malamlelo or Diana, I stay here. I must kunava in College Chabane, kunava Miss College Chabane. It's part of arts and culture and entertainment. I've had some kunava different organizations, different awards. Still do about College Chabane. I've had some why our awards. Tatam Dilig are very Police Chaban Okay, it's fine. Let me conduct this and then we have what our Telekamal FM I want tin vendor. I found out single white tin vendor thing and lot one tin lula and your ear avangar. Okay, let's do this in my way because imenga koma shtimele logono itsika stasha tlumba. So let's do it in my way and then we conduct this interview with abana amicable solution. Tatan Bila, he said misandele mapapila mongan mapchapseta and everything. Inti isona igule swap chapseta. It's a very very serious offense. Kwa papila ngari sendela kun'wana ri kombisa ku chaviseka hi sende mapapila ma ku komba ku vilela ka ti artist hayi mai mina ku tiva ku na leswi swi nga fambi ku kahle ni kume ti kholo ti message hi ku tiva ku ri ni rangela ti artist va ku na leswi swi nga ri ku fambeni kahle kumbe n'wina ma swi tiva ku swi tinomi tisukweni ti artist na ni ku a ni swi tivi na ku swi vona sweswo a ni swi tivi ni yo tshama ni swi vona u nga ku last year mara loko ni vutisini vete swilo leswi ku seza ku endleka nchumu hi swona and then ni lavi information ya ku swenyisiwa ku yini that's why ndzi ya kuma nambara ya vona ni vutisi ku ri ti artist ka leswi n'wina ti nominatisiwa ku yini kumbe ti nominatisiwa ku yini mantisisi bona vo ni byela ku ri hi ti artist leti u ti nga na tona wena u nga ta ntisela tona ni ku ri ti artist to tala mina na ti artist ta ku tala tele ti artist mention one ti tele ngopfu I can't mention one. You told me about Elias Baloyi. Elias Baloyi va getting Kumesa album. It's been 10 years. Okay, and then so it's 53 minutes after 1 o'clock. Nongonoko ashibijwin Nhluvukiso wa Vaaki we are emahlweni na gerere nkanzi yala loko ni vuya tlhutlamaka la aluta continue. 12 to 2 nenhlekani la hileswi bijwini nga hundziwi hi nongonoko wa Nhluvukiso wa Vaaki musombonuku kufika ravumune na gerere khome timhaka ta muganga wa ka n'wina riya ndleve u titwela hi wexe timhaka ta muganga wa ka n'wina a hi nge ku pfaleli ehandle Tubula kirela 56 minutes after 1 o'clock Kamal FM 94.5. Hey, let's be joined nongonoko Nhluvukiso wa Vaaki ya mahlweni. Xikongomelo xa interview leyi Mr. Hlungwane na Tatani Dilika is to come with a solution, kutana amicable solution. Loko ku kuna swin'wanyana swo ka swi nga tangi ndlela ku ya hi leswi n'we mi swi vonisaka so. Loko ku ri na swin'wana leswi Tatani Hlungwane va swi vekisaka so. Loko ku na swin'wana leswi van'wana va twaka onge a swi ndliwangi hi ndlela ku kota ku lunghisiwa. Antiku hi nga hi ri ka line ni n'wena. Yeah. Intiyiso ne. Yeah. So nlata tiva ka Tatani Hlungwane ku Loko inanguta ngopfu, as you have said, Guri, it has nothing to do with the municipality. It has nothing to do with Chabane municipality, as you have stated. Am I correct? Yes, you are correct. I want to know from you, sir, Guri,
hikokwalaho ka yini kumbe xani maybe ku tirhisiwe vito ra Collins Chabane laha ta tivaku na mahlawulelo ya ko a mi langute ngopfu na yini hikwalaho ka yini ngopfungopfu laha ka vito ra Collins Chabane hikokwalaho ka yini ku tirhisiwe vito. No, College Chabane is now a residential name. Yes. If you know, College Chabane la itama konse. That's why we never miss 2020 College Chabane tournament, the College Chabane festival, College Chabane what. So people are staying here. What they would in Lualand, Bafaba Komisa would in Lua College Chabane, which is not even, I mean, legally attached. You finally one more time. In fact, I won't also go like I third time. When you following from Purwana, we can't use the name Fame because the name Fame belongs to him. We said go to court. Someone said we can't use the name College Chabane because he's the only person allowed to run entertainment in the whole country. We said go to court. The only solution is that this organization of South Africa culture, should start its own things afresh and approach us through a letter. We told him that approach us. We'll give you a venue and time. We'll then meet and discuss. He decided to jump those protocols and come to Mala FM. Not artist letting a normal college. So we are saying to him, he's here. He must book a meeting to come and meet us. Yes. We will explain everything to him. We will give him time. We will meet him with the entire executive. Then we map a way forward. But if we continue to treat us the way he's trying to treat us, and then I mean, really, he knows. I don't understand. You said something. He knows. He knows that we will, since he is an independent organization, we are also an independent organization. But if he comes in a very professional way as a chairperson of a structure which is not representing his own personal ambitions, we'll open our doors and discuss with him the way forward. But I still want you to answer something. You said he knows. He knows that we will not even take him serious. On that one, we're not going to even jigga. You go straight. Yeah, we'll tell him we will not even invite him to those awards if it doesn't respect our organization. We respect his own organization. So if the organization that he is representing, it is attached to what we are doing, it should then be more polite and official. So call a meeting, we'll open our doors, we'll sit down with him and discuss the way forward. It's clear. If I heard you correctly, lokuru kunimtwe kahle mkombise kuba member amrizamile kula arrange na bona ba manyika nkari tatani diliga before you talk I wanna ndata ku nimnyiketa picture ya leswi va nga swikombisa vete va mnyikete nkari va mnyikete venue va ku mitamta vulavula tibandi tipfulekile for a meeting, you can come on board where amtang kunhlekeni aninge ika mkhombo dzaleni nabalavula sisa ti community lava nga nisandela kona vete tana ka mkhombo mina proof nina proof ka phone ya me. Okay, mabona aninga taya ni hlangana lexi ni nga xivula ni zami ku ri okay ni kombeli sport art and culture ya Police Chabane Municipality bodilesi ni ku ri ani kombela meeting na vanhu lava u can hi nga hlangana ka municipality just indawo ya municipality hlangana kona hi yona first before ntala no one manjisisi rangi ni kombela bodilesi ba ku ri I'm not around manjisisi seni swona ku ri azwaleni ni nge ina hlangana ni endla timhaka ni lungisa timhaka ta ti artist kona na position ina ayipfumeli yale ya kuninga ka tindhawu to taniya na hlangana na vanhu loko no kuma va nwizala ukwendeka swin'wana byaleni nele office ni African report ni kwini azwaleni bona avona vela byala heteri aka mkhombo a body store maybe wo twa vana vedzala plus guys heta hlanganeni aka mkhombo 5 alphabet aka mkhombo kuyi hikuva ka mkhombo ka mhenga kumbe asalema aba yakutsani swe bona bo hleketa byaleni. I don't know why you thinking of alcohol. So tatani Hlungwane a hi vuyeleni ka mhaka leya meeting avatanga va kombise ku veri amba vitani ka mkhombo a ni twisisi ku nga ku ndleke yini. So a hi languteni ka va hlamurile leya ya matirhiselo ya Collins Chabane mi la ku angula kumbe mbula swin'wana ehenhleni ka vito leri nga tirhisiwa ke swikoho leswi mi nga na swona
ya mina ana vutisi xivutiso lexi ni se hlamulaka ku ri hi ku ve ri vona va tirhisa mali ya vona swi va tikomba ngo ka va voxe ni vutisini ku ri is non-profit organization na yi nga na ti-document kumbe is just ko va vona va lavaka ku nyika ku nyikela na leswi a ni vutisi swona and then a ni kumangi nhlamulo ka sweswo. Tata Nhluvukiso. Yeah, it is a non-profit organization. We are not a profit organization. We are not selling things. We are just organizing events. I hlamuleke. A ni vula for in document in black and white. But we cannot discuss internal stuff with him. What we want to know it was about artists. But how did they get nominated? We can't disclose our internal information in public, especially here on air. Okay. We cannot. Okay, let me ask something. Question lexi ku lexi tata ka n'wina mi ri vambirhi tatani Hlungwana tatani Dilika. Ta sungula hi n'wina Hlungwana. Lexi hlanganisaka Collins Chabane Night of Fame, let me just check. The awards ti ta n'we ta Collins Chabane na Sakaifa. I yini ngopfu? Mina nje ngova vuxaveri. A ni fana no ku rhandza na munhu a nga swi tivi. Wena wo fa ihlamusela ku mi rhandzana hi ndlela leyi. Se ni vona hi swi tivi ku va hi honora hi ndlela yihi na because tiaward ta hina a hi ta artist is better loko ku ri vana artist ta vona va ti withdraw then we move forward. Or else va organize a meeting na hina. We discuss this thing in a professional way. Man, this thing of running to radio and you run to people and reporters, it's not good. In fact, some of us don't even shake us. I've been doing this thing from an early age, so I'm not chatting show with anything. I'm Joan. Not at all. Yita chagas. Na vona loko va present the award. Mara, it must be professional. You can't write letters to a radio station. You can't be calling people first. You should have called us. We sit down, we discuss, we move forward. Mara, him writing to us a letter without even sitting with his executive committee is very wrong. Tatan Dilika, lexi mi hlanganisaka na ti awards leta Collins Chabane tanihi nhlangano wa Sakaifa ku nga va ku ri yini ngopfu? I swirilo swa ti-artist leswi ti tisiwaka eka hina. What's very mention artist here? I will mention it. An artist must be registered with SAMRO first. You can't tell me Mulanga and really a recorder symphony as an artist. When he speaks of artists, he must speak of artists. You know artists that are from college. What's very mention artist one for that privilege? Just one. Okay, va kombisa ku veri ku na tintambi leti ti nga ta eka vo ti kombisa vanhu lava va nga ta ka n'wina. I kombela mi kombisa kumbe 1 kumbe 2 ambi ko va 1 only 1. Xo sungula ni nga mi nyika hambi 35. Yes. Mara a ni pfumeleliwangi ku ve commissioner artist amoyeni. A ni pfumeleliwangi hi ku ya hi vandla leri nge le ka rona sweswi ni ku i mani. Because sweswi lexi hina hi xi lava i ku lunghisa swilo a ku ri vanhu tinominisiwa se artist ale loko no imagine ta tlhela swi yi nga ha ku mixumo a ni pfumeleliwangi hi ku ya hi matirhelo ma mina ku i mani a nge te yini i mani a nga ni fonela but I've got a lot of message na ti-calls leta ni ti kuma that's why hi swo swi nga endla ku ri hina hi endla leswi a hi swi swa mina leswi i swa organization and then mina loko a ni nga swi tekini swi ni swi yisa hehla a va ta tlhelela office va fika va ku hi n'wi ripoteleni mara a nga endlangi nchumu. Kumbe vutisa la mi tshama ntsela ti sama award ku tsalela ti sama award me ku artist wante Limpopo at nominate wangi. Okay mo ni veka so ka a hi luka swa ti award ntsena na ti event kwala mara a hi mina ni sungulaka. No, what's the question? Mi tshama ntsela ti sama award, yes or no? A hi se za hi tiselwa ti swirilo swa Mi sweswo. tshama ntsela Satma. A hi se tshama hi kuma swirilo swa sweswo. Mi tshama ntsela Mala FM. Ya la hi vuyi ko hlaya swirilo Mi swa. tshama ntsela Mala mi ku artist leyi a yi nominate wangi a yi rambiwangi a ku performeni. A hi se tshama hi kuma swirilo swa ti artists. So why mi tsalela hi? I ku ri hi kumi swirilo for ti award letiwani ku ri Ma swi vona a ti swi tivi ku swi ri ni le ka Mala ma swi vona swi na mbona swi nga humeleleni. A mi tshama ntsela nchumu. It's just, you know, it's just that thing i vona swilo kaya i nga swi tivi ku swi endliwe njhani wena i nga nghenisiwa ende swi humelela njhani. A fana mi Hlungwana hi ngheniseni mi hi co-opta hi tirha swin'we hi ya mahlweni. Ku ya hi leswi va nga swi vula ka first interview Hlungwana Tatan Dilika va kombise ku va vulavurile na n'wina
one xa vumbirhi mi le mi kombisa meeting xa vunharhu va kombisa ku va hele mi ku bula ku blokaniwa ka tifoni ka ti-WhatsApp if I'm not mistaken ni lo twa leswi va nga swi vulaka on national radio a va ni byelanga ka mina ka bungeni va vule ka radio i ntiyiso ku fika kwini na n'wehe mi nga va vutisa va mi vutise swinharhu you answered and then you can also ask him questions he will answer. Loko va heta ne va hete vani loko va ni kombeli papila loko hi va invite lana ne va ku ri mi nga ni rambi ka swa n'wina ivi ni va vutisa ni ku kambe swi swa mina ma swi vona and then ivi va ni kombisa papila ivi ni ku no a ni invite vanhu lava va nga endla ti-award va ku hi and then va gini va ni fonela va ku ri ni tshama ni n'wana MJ Hlongwane ni tshama ku hi la a lava ku mina a ti hala hi la hi nga gina ku vulavula kona that's why hi ya invite laniwani ku ri mina ni ta va free ka ti-artist va va kha va yingisela ku ri va swi tiva ku xirilo xa vona mi ni fikisile. Mara in a normal situation you can't invite me to discuss my own things. Kombela meeting mi ta ka mina mi ta discuss swi swa mina ni nge sunguli swilo mi ku ni ta discuss ka n'wina na sweswi I'm still saying loko va la meeting when we go out here and write a letter to us I teach Mkhombo who will organize a venue here kumbe any place itama kumbe KFC kumbe Debones wherever la kungana leisure itama kona we are going to give him a space. He explain his frustrations, then we move forward. If we agree we agree, if we don't agree we don't agree, we move forward. But we're not going to allow a situation where people they just come with a brouhaha with no evidence in sight. I'm very much honest. I'm being honest. And normally all the artists we call it Chabane, from Bongeni, from Vuane, everywhere. We have even balanced these tribal elements and the clusters. Abafana both cancer one and these are new awards. I mean, we still nominate even next year. Some will not even come back. Some of these artists that are not nominated, they will still be invited to come and perform. So let him give us a space and see where we are going. Yeah, ka ku va mi nominated tin'wana ta kona yes halaya ka ndhawu leti mi nga ti mention ti kona tin'wana ti artist kambe ni vona tatani Bila va yimisa voko nga kuna swin'wanyana tatani Bila hi lowu ya mpupuru laya mi nga tshunela laya and then mi hi twa vonelo ra n'wina Vaaki ayi mshabisi ne kwala stage nyama nromisa nakana switwa kha phikizana mativa laha ku nga na xihoxo kona pfumela ku ve na xihoxo leswaku hi ta tshama laha ha vutisana ku Hlongwane ve te yini ku endleka yini a hi ndhawu lexikulu lexi nga kona na switwa Hlongwane leswi va swi vulavulaka ne na mini artist loko leswi va swi vulavulaka ku ti-artist ta laha ni nga vutisa ti-question to tala ka Hlongwane why mini pfaleliwe handle why hina na van'wana hi pfaleliwe handle that's why ni nga lavanga ku yinghena yes that is why loko va ku ti-artist ta laha va nyike chance yimani Hlongwane na ti-artist ta laha na ka College Chabane leyi yi nga ku endleni ka tisama sweswi a hi swi tivi ka ti-award ka masagwati a hi swi tivi na ti-artist to tala a kha ha release ne ka munghana lonene a nghena ka tisama ho ka hi nga wini kokunena ne mara a nghena ka tisama hi va hi kha hi hlawuliwa hi maletere ma 4 na laha ka Mala FM 4 years back leyi nga hundza hi nghenile ka tisama ti suka vhele ka ti-awards kha hi hlawuliwa hi marito ma 4 se leti ta sweswi loko ku ri ku va Mr Hlongwane va hlamusela ku i tikambe leta laha a va yi veke straight ku yo va na ku tsakela ku ni tsakela Bila kumbe ni tsakela Chauke kumbe ni tsakela mani Mr Hlongwane ku na tikambe laha leti nga va khalabya ka hina kona va Bojojo Maluleke van'wani va hi siyi misaveni va MJ Hlongwane va ha ri kona na va Matswabe Muda va ha ri kona va ri yini bona loko ku ri ku vona va khipi mali ya vona xikhwameni va la ku va endlela vona why va nga khipanga mali ya vona xikhwameni Mr Hlongwane va sungula hi ku endlela lava va nga hi dyondzisa ku qamba tinsimu va nga etlela hansi na se that is why ku hita vutisana swo tala a ku lunghisiwi loko ku ri ku xihoxo lexi na hina xa hi tlhava a hi kona ka ti-event ta College Chabane a hi ri kona ku zavalazeni ka vito ra College Chabane ku masipala a vuya laha chana na masipala ni va stupina ni mina masipala ni Mr a vulavula vule ka masipala va nga mixi swilo swi lungheni hambi hi nga mechi swilo Mr Hlongwane ni sweswi ho lava ku lunghisa kumbe hina hi nga va ti-artist hi ri madomu hi nga swi tivi loko ku ri ku vo va kha va swi tiva ku swi endlisa ku yini a va ti kwala xitichini
va ta ku hi la xitichini mi Mr Hlungwane ni lava ti-artist hi lava ku endla 1 2 3 loko ku ri ku a mangi i hlangano lowu hi nga ka wona ni hi lava tiqambi hi lava ku endla swa so na so a va swi endlangi Mr Hlungwane sweswo swa ku tala moyeni va ta vitana tiqambi hinkwato va kota ku hlawula ku mi Hlungwane a ni na mavonele lawa sweswo ho lunghisa ni kumbe endlisa leswi before va hlamula sweswo mi nga ku swi vutiseni moment vutisa leswi Hlungwane criteria leyi mi tirhisa ku va mi hlawula ti-artist kumbe vayimbeleri a mi languta ngopfu yini number 1 and then xin'wanyani xa vumbirhi ku na swihehlo from Sakaifa kumbe mahungu ndlela ma kombisaka ku van'wani va vanhu lava nga nominatiwa kwalaya ka ti-awards letiya mina vuxaka ngopfu na vona a ni tivi ku mi ta yi hlamurisa ku yini before you answer that question that is just yes because nkarhi se 1 in the next 5 minutes I'll be out, so imani hlamula ndlela leyi got the artist leti mi ngona vuxaka na tona. I think swin'wana hi fana in that research because a ni swi ta hi khomisa tingana plus hi ka ti-radio. Yes, loko mo cheka executive ya ti-Summer Awards, some of them are musicians, some of the members that the Summer Awards, some of the executive that the Summer Awards are members of Joyous Celebration, which is a music group. Yeah, you go to each and every awards that you host to South Africa, be it radio, be it whatsoever. Even from Guyana, let it in Guyana. Didn't like part of art and culture. I've not seen a policeman under the award there for music. Didn't like more lang interest. Yeah, sure, she says. No longer much check a ball. We once had a team in the Premier League, la coach at the same time. So it's not new. It's part of the executive. Logo edi ku votiwa. Shuta pfuliwa open one on one itatisa. Munhu nga fika amuyemela ti hlayiwa a email ti kha ti voniwa even that very same person. Second, ka swa ku na va George Maleke ku na va man unfortunately Bila ani swi tivi ku Bila va go tlo Bila xivonda sani va vona ndlela leyo. Ku na ti category ta va mabulandlela leti nga ta endliwa continuously every year. Okay. Lani va honoriwaku kunene. Kuna mutlha ta teka this year hi ta teka 4 lava va khale hi va honora a va competisiwa wo va ku a ku honoriwe na kwala ti court award ta wona ti ya ku a ku xiximiwe. Then the last one xa ku criteria. We have established a team. Yes, Team leyi nyikiwe the protocols or the guidelines hina ku ri langusani munhu loyi anga ku humeseni sweswi. Langusani vanhu lava mi swi tivaka va na ti stable and va humesela kona. Langusani tinsimu leti nga kunilekeni sweswi. Langusani 1 2 3 so many things. And loko mi langusa layani a hinkwavo vanhu lava va folaka ka ti category teto. And it should be in that way because otherwise you are going to have 100 people competing for one artist. Mr. Bila as well. Ta banga na vona next year. Va nominatiwa. Oskama anga fiki angena. Ku binkara van'wana va nga a ku nominatiweni, un'wana afika angena. Na mina ni ri so ngati one the award leta ti deserve a college Chabane as a figure in the society. Anzange nominatiwa kun'wana and I still vande siko yini. But I continue to give a moral support because shikwala kaya. Mara wela ku va hi boycott swin'wana na swin'wana. Mr. Bila va swi tivi ku maybe va nghenisiwe ka vanhu lava a ku performeni. Va hlamala mundzuku va ku Mr. Bila mi ta mi kha mi perform. Un'wana ku Mr. Bila va rhambu njhani. At the end of the day, loko ndluwa xin'wana na xin'wana ku ta va na lava va nga ta va kha va criticize and we must allow that because we are a democratic country. Mara ka process leyi nga fika yi fambisa swona. Yi fambisi swona, yi fambi kahle. Na un'wana nga fika a biwa ndeni. I ta tivisa ku why mina ni hluriwini mara ku ri a ni twa ni tirhi kahle. ku biwa hayi swa xibakele Ni vula ku biwa ku hluriwa. a hluri. Un'wana i foni intolo example. A ku he mina mi tirhisa vito ra mina straight leri nga apasini a va ni tivi hi rona. Va ni tiva hi 1 2 3. We fix that. We were amahlweni. Mr. Bila loko ku ri va lava himpela leswi va ngo fana swi
xi lunghisiwa hi vonelo ra vona hi ta teka ti-vits ta vona we will then implement them. Okay. Mara process ya ku matirhele ma ndlisiwa ku yini, each and every structure xi na matirhele ma xona ende vanhu a va nge tsaki van'wana va ta fika va tsaka mara at the end of the day na vona siku rin'wana va ta fika va nominatiwa. Mina ni na papa lavaka a musician a va nominatiwangi kun'wana ti-award va fiki va tluriwa va tluriwa kun'wana va fiki va ya va tikuma swi fana a na ni tshama ni twa va ya ka ti-radio va ku hey wa nghenisiwa va jomaleke va xi nyuweri mara hi sunguli swin'we no i process. angula tatani bi ni vulavuli kahle la loko va yi hlamulini na yi twa leyi va yi hlamulaka ne mara a hi lunghizeni lahaya hi lavaka kona hi loyi ni nga yi hlamula mina ni ku loko hi ta moyeni hi nge se tshama hi endla leswi what's wrong. So sweswi hi timoyeni ku na swilo leswi hina hi nga fanelangi ku hi swi hlamula la moyeni hi swi faneleke hi swi hlamula hi yime hi ri vambirhi kumbe hi ri vanharhu leswi hi fanelaka ku swi lunghisa a hi swi lunghizangi swilo sweswo swi hi swanele hina hi hlupha la ka Chiefs ka club ya hina ku why hina hi nga hoxiwangi ka number 11 leyi nga ku tlangeni sweswi man twisisa nyana ene hi right because hi lana swi komba ku lava va hi tirhele nchumu lava na lava va fanele va tshama ku lunghisiwa that issue yi nga kona na loko hi humile laha hi ri handle kumbe ku foniwa vanhu va nela laha handle izi ni vurile ku ti-summer leti a ku fanele va tile amoyeni va ta ku sweswi hina hi la ku tirhisa vito ra College Chabane mara ku ri mina bila lavaka ku endla 1 2 3 hi ta hinkwenu hi ta navela ku endla sweswo mara sweswi xihoxo lexikulu xi nga kona ne a ku lunghisiwa problem leyi nga sungula ku za ku tiwa moyeni ku va ku fanele ku nga tiwanga amoyeni ku lunghisiwa swilo leswi. Kombela ku hlamula ka yebo a ti ta hlamula ro hetelela lava na xin'we xi chairperson ya vona state ya ku va tsumela ka radio va fanele va tina hina first loko mini na 1 2 3 mara va kombise ku he tried to reach out to you and then mi nga hlamula couldn't agree with our terms and I nga ta a ku ri ti terms ta n'wina hlungana terms ta ku hi hlangana aka mkhombo vona va twi nga ku vulavula hi le a bottle store so kasi am vula ka mkhombo ku a nge ku disclose mara ku kona kun'wana hey se ya chavisa loko nga disclose but a fanele mhlangeni ka mkhombo ya a ta hlangana vona a swigevenga da sa va ku ku va ta hlangana yini va fanele va ti tshama hansi hi kombisana ku ri ku na 1 2 3 4 5 each and every competition there is a grace period la mi sta mi fana mi fixa 1 2 3 mara ku banga mi sena hi pfaleni hansi fixa nchumu we open from day one that the critics mara I was very shocked chairperson no yimela ku organization was send a message one it was very hostile I mean and then then no one to ku yimela wo ya vatsonga send a message one no send one I'm going around I don't talk in this way approach us in a very good way but someone when I saw these awards are still going on next year. They will still carry on and on and on. Sometimes they might happen next year without me being part of them. Medukumangwena se mirini party ato. Medukumangwena mirini party ato. Medukumangwena mirini party executive. And I will not want people lava me approach hinderly. Especially loko mikumena bushaka na hina. And the miyimela the artist. Afsasekanga because mndulo senhlangana na Mr Bill ningabe na a problem ku Mr Bill wasamantisa san'wana nihlasela sita swi nga kahle mara I think mina ntsumela kun'wana se one bangara I'm very sorry mara I think I've managed to answer leswi I mean vitana swona twana ncho xo hetsela ina laha xitichini xa Mala FM ya cancer kuna va hashi va nga nominatiwa va nominatiwile vambirhi we really appreciate and nabona hi va navelela mukateko ku vanga va hlula ka ti awards leti and then loko normally ku tisiwa ku va na ti awards elata kombisa la ku cinca swin'wana la leswi swi nga vulavuriwa ngopfu kwala vikini swin'wanyana kume ti calls van'wa va vutisana hina hi nga swi tivi ku ta angula hi ku yini tanihi organization ya n'wina mi team ta kombisa la xitichini ku this is what we want lava vanhu lavambirhi ku na tifomo kumbe ku na yini leswi endliwaka mi swi ndlise ku yini hi ndlela ya ku xitichi a they aware ku na vanhu station manager vafambisi va xitichi xa Mala FM vanhu lava nga nominatiwa no we really don't know because loko hi yingisela ka ti radio hi yingisela a presenter remember the awards if I pfuna na kun'wana but awards that the best radio but awards that the best show
You know, you move according to the category. So when it's wanted to nominate Mala FM, we should have come to, remember this is a community radio. It's not a private or a commercial radio. It's a community radio which affects the community. And community are participating, are not working here. Kamal FM are participating, are contributing. So, look, I allow nominate a radio, I find through executive. Mara, I don't think we're not nominate a community as a structure from the community. It is wrong. I didn't say it's wrong. Yes. No, I was trying to answer because in fact, it is very unprofessional to discuss these kind of things on air. In fact, it should have been a meeting between ourselves and the board, unless the board, national management, Why am I national management? Management, so management, the board, I am Roman I think that it will not. But I didn't ask you anything about the board. I was just asking questions based on what the executive is aware. Yes. And I'm saying, is that question on behalf of the executive? It's based on what I have, like on behalf of the executive. There's nothing to do with the executive, say. So then I think I must answer to the because so I twenty okay fika makumu sis so ndlela way forward misilabisa kwini mi bahlamrili tatan hlungwana bahlamrili tatan dilik inhlisa kwini ya mahlweni inalexi a hi xilava I ku hi lunghisa swilo sweswi va nga kombisa ku ri vona ku lunghisiwa hi lunghisa leswi mafambelo ma nga fambisa xiswona so hi swona a hi lava swona and then ku ri na loko hi tlhelela ka ti-artist hi ya nyika report ya clear ku ri swi endlise ku yini and then swilo swo taniya so vona leswi swi va nga kombisa ku ri still ya open and hi nge vulavuli a moyeni hi swona so we have just a little chance ya ku ri va ri kona laha swilo loko hi ta huma xikan'we ivi organize meeting wa ku lunghisa sweswo meeting hlungwana kuna swin'wanyana n'wana mani no we are going to give them a meeting Kenzile mixo Mala FM fixa sweswo kana ngona ku Nhluvukiso Vaaki a ri kona nje yo karata ene stem khavela n'wana chaka mavumana magondweni wa xinangani wa khona nyongani gerere mje mafumbula hi ku dya pfumeli swibyeriwa hi vanhu phika bear I'm out and check it a hi hlangana nakambe mindzuku same time same place man fambile